Naučno-popularni dokumentarac Svet okeana 3D reditelja Jean-Jacquesa Manteloa premijerno će biti prikazan 8. aprila u bioskopu Kolosej u Tržnom centru Ušće u Beogradu. Distributerska kuća Megacom Film navodi da je samo jedan od 100 stanovnika planete imao priliku da vidi svet ispod površine okeana, a da je iskustvo gledanja sveta okeana u 3D tehnici najbliže tom nesvakidašnjem iskustvu. Film vodi gledaoce na uzbudljivo putovanje svetskim okeanima, na ronjenje sa belim ajkulama i plivanje sa delfinima. Film Svet okeana 3D prati putovanje kornjače kroz zanimljivi podvodni svet u potrazi za pogodnim mestom za polaganje jaja. Od prvog zaranjanja u vodu, preko naselja algi pored kalifornijske obale, života koralnih grebena Australije, do voda koje zapljuskuju Meksiko i pružaju utočište hiljadama ajkula. Svet okeana 3D je prvi dugometražni dokumentarni film snimljen u potpunosti pomoću 3D tehnologije. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, gledaoci bukvalno zaranjuju svet nepoznatog plavetnila okeana. Scenariju za film pisali su Jean-Jacques Mantelo i François Mantelo, a protagonista u filmu je Marion Cotillard. Glumica Winona Ryder igraće glavnu ulogu u komediji Rona Howarda. Reditelj Ron Howard izabrao je Winonu Ryder da bude zvezda njegove nove komedije koja počinje da se snima u maju. Film govori o ženi koja vara svog supruga kojeg igra Vince Vaughn i koju na delu uhvati njegov najbolji prijatelj. Winona je pobedila jaku konkurenciju. Glumice koje su također konkurisale za film su bila Uma Thurman i Kate Beckinsale. U remake-u ženskog Conana glavnu ulogu će umjesto Rose McGowan igrati zvezda Transformersa Megan Fox. Neustrašivu crvenokostu ratnicu u originalu igrala Bridget Nielsen, a u remake-u će u njen kostim uskočiti zaštitno lice modne kuće Armani. Odluku da Rose McGowan zameni Megan doneli su čelnici studija, a ona nije jedina koja je otpala iz originalne postave. Sa projekta je skinuti reditelj Douglas Anikovski koji radio na filmovima Četiri sobe, Deca špijuni i Pritajeno zlo.